If this is the end of us, this will also be the end of me. Hi mga season orbs! Malay na said ni, I know heartbreak hurts. But looking back, you can't help but laugh at yourself because of the stupid things you did and said. Hindi, self-awareness is the key to success, sis. Diba? Agree na yun. Asus! Hi, Malaya! Here are 5 stages of breakups. Number 1. Sakit kaayo. Pero feeling ako magbalik na jud mi kay kisa na may mapangga niya. Kisa may laing muwat nga mausab siya. Kisa may mupalit every time na siya game sa basketball. Palit og tubig, mutrapo siyang singot. Akura. Sis, 5 years. Partner ni siya sa among journey as couple. Challenge siya niya. Sis, magbalik rami. So, are you hopeful, sis? Number 2. Anger. Pisting buang ako pa'y muluto siyang pagkaon, hatdan ako siya sa iyang trabahoan. Ngayon anak, makita ko nga nailain, ay kringking sang lain. Mura may tato gwapa, may tato gwapa nga mas gwapa na ako, giatay. Gaayo lang tutoy, gadako lang tutoy. Unsa din ni? Ha? Padako ay dinig tutoy ang pisti? Pisti siya sis, pisti siya. Da! Are you bitter sis? Leche. Number 3. Bargaining. Ganahan ka magdota. Sugdan di ka magdota. Di na di magpugnan pila ka. 12 ka oras sa internetan. Okay na ako. Way problema ni Malaya. Way problema. Kasi man, gani ka bang sapatos. Every month, palitan ti ka. Kamukukuha na ako sildo. Pero dubli kayo ng Malaya. Para lang yun ni mo lang. Di ka pugnan sa mga laag. Sa inyong inom. Okay na ako. Okay na ako. Way problema. Di lang ta magbuwag. So, are you a boy's boy lover, sis? Number 4. Depression. Last na lang dyan nga hangyo. If di ko ni mo replyan, then I guess I'm done. But if this is the end of us, then this will also be the end of me. Pero love, di man ini. I love you. Suman, di ka mo reply? Di ka mo reply? Kabasa ka sa kong text, wa. If this is the end of us, this will also be the end of me. Tubag lang! Tubag! So, are you a depressed person, Seasons? Number 5. Acceptance. Okay na ko eh. Okay na jud ko, promise. I mean like, we were really not meant to be. Don't cry because it's over. Smile because it happened. I mean, we deserve better. I deserve better. I have given so much love to the wrong person. How much more sa right one, diba? So, are you a hashtag inspirational quote, sis? Mga nakarelate sa mga maoy diha. I'm pretty sure we've been through all those phases during breakups, no? Sakit jud siya, pero matod pa ni Lola Lucy from Gugmang Giatay the Musical. Ang gugma, mura na nagtagay. So, kung sakaling mo, makaingon na jud kag. Di na ko kaya. Pero, usakay, makaingon lagi akong tag. It's another day! Tagay na sa tagbalik! Ana na mga sis. Again, if you like the video, please share this with your friends. O tag your friends ng mga maoy, ng mga tito, mga titas nga nagsakit ka. And please don't forget to like Bye TV and my new fan page, that's Malaya Macarag. Follow me on my other social media accounts, that's at Hi Malaya. Bye!